13 časova 2 minute. Dobar vam dan, poštovani slušalci iz studija Radio Gacka. Današnji polučasovni termin u emisiji Izbori 2020. godine pripada kandidatu za načelnika ispred Srpske demokratske stranke, gospodinu Milanu Radmiloviću. Gospodine Radmilović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan imamo i vaši slušalcima. Evo, imate 30 minuta da predstavite svoje ideje koje namjeravate da realizujete ukoliko dobijete podršku većine građana Gacka. Ova kampanja, gospodine Radmiloviću, odvija se po mnogo čemu u posebnim, neobičnim uslovima, prvenstveno zbog virusa korona. Kako ste vi zadovoljni tokom dosadašnje kampanje? U stvari, evo, polako se približava i samom kraju. Pa dobro, ajde na početku ovoga razgovora da ipak kažem nešto drugo što vi niste pitali. Hoću da kažem, pošto u opštoj javnom mjenju načelnici opština su vrlo moćni ljudi, jel tako? A što se tiče onoga što je zakon o lokalnoj upravi i drugi propisi koji definišu ovu oblast, uključujući statut opštine, znači vrlo su uske nadležnosti načelnika, tako da građani trebaju da znaju, znači sa svim svojim potrebama i sa svim socijalnim i svim drugim, da mi kao načelnici u dosadašnjem radu smo vrlo često plesali na, što bi se reklo, na ivici zakona. Hoću da kažem da je društvo u Republici Srpskoj uređeno tako da je Republika Srpska strogo centralizovana država, odnosno republika u ustavnom uređenju i da su nadležnosti opština uopšte, znači skupštine opštine i njenih ustanova i načelnika opštine toliko redukovani da u principu ostaje budžet opštine i ono što budžet opštine definiše da su to osnovne djelatnosti načelnika ili instrumenti, što bi se reklo, ili alati. Tako da tu postoji jedan veliki raskorak između potreba i želja građana i mogućnosti načelnika ili lokalne uprave da te želje riješi u cijelosti ili barem u jednom dobrom dijelu kako bi građani bili zadovoljni. Eto, to je otprilike što sam htio reći, a što se tiče kampanje, da, ali zato ovaj put, znači kampanja se odvija prilično različito u odnosu na dosadašnje kampanje, kao što znate, evo ja sam ih vodio 5 za načelnika opštine, ovaj put i u manjim grupama, znači češće posjete, sjedimo sa ljudima, ljudi nas zovu ili mi odemo kod ljudi i razgovaramo o tome šta u 4 naredne godine opština može uraditi za njih, a šta oni mogu uraditi za opštinu. Znači, nema javnih skupova, nema velikih tribina, čak evo, kao što ste primijetili, imaju billboarde, a nema puno čak ni plakata, znači, riješili smo da ne trošimo pare na ono što bi se reklo lijepljenje plakata po svakom ćošku. Idemo na razgovor 1 na 1. Mm-hmm. 20 godina ste na čelu naše opštine, tako su odlučivali građani Gacka sve ove godine. Šta je u tom periodu bilo zacrtano i uspjeli ste uraditi, a šta je ono po vama što nije urađeno? U kratkim crtama pa ćemo posle sve to da objasnimo. Pa dobro, to je stvarno dug period i za 20 godina puno se toga moglo uraditi i puno toga je urađeno, ali da vas posjetim. Znači i ovdje Varoš Gacko i posebno Varoš Aptovac i naša sela, znači mi smo iz rata izašli sa potpuno neriješenom infrastrukturom, znači kanalizacije, vodovoda, ulica, seoskih puteva, električne energije. Puno sredstava je uloženo u sve te programe, znači samo u selima smo radili oko 140 km asfaltnih puteva, i ovih dana sam obilazio skoro većinu gatačkih sela, još ne je ostala površ da u sljedeće 2-3 godine razriješimo tamo gdje ljudi žive i nekoliko ovih pripoljskih sela. Što se tiče grada, evo, osim ovog dijela magistralnog puta koji ide od termoelektrane ka Aptovcu, znači svaki kvadrat asfalta na novo je urađen u tih 20 godina. Strogi centar tu gdje i ja živim, Njegoševa bila je u Makadamu. Znači, puno smo toga uložili, znači rješavali smo oborinsku kanalizaciju u cijelom tom dijelu, izmijenili smo cjelokupnu vodovodnu mrežu, kao što znate, imali smo neke azbestne cijevi od prije i podsječane, sve smo izmijenili u ovome gradu, znači dosta je toga urađeno. Ostalo je još nešto posla da smirimo, ali za 4 godine mislim da će ovaj grad biti potpuno uređen. Pričat ćemo o svim aspektima pojedinačno, a u stvari u proteklom periodu vama je i zamjerano da ste više
da je opština više ulagala u seoska područja nego u sami grad. Koliko je to tačno? Pa isplatilo se, ako hoćete i uzete podatke, znači koliko ljudi u nas živi na selu, nešto 3000, nešto malo više, koliki je sad brojnost stočnog fonda, znači sve se to polako povećava, selo je proizvođač. Znači, kao što znate, ova mljekara u Pađenima je prevashodno živi na mlijeku koje otkupljuje u Gacku, to je osnova 40%, sve drugo je 60% i ljudi tamo žive i rade. Znači, imate opština, recimo Trebinje opština gdje 97% živi u gradu, to onda postane vrlo osjetljiva socijalna bomba. U periodu koji spominjemo ovdje nije bilo nekih velikih investicija, znači stalno se najavljivala ta druga faza rudnika i termoelektrane od Čeza, pa kasnije Kineza, pa tako dalje, to bi da se desilo, bio veliki razvojni potencijal. Imali smo nekad pregovore i sa Kinezima i sa Turcima i Nijemcima oko izgradnje cementare, pa ni to nije realizovano. Znači nema uopšte na Balkanu velike investicije, osim ovog dijela autoputeva koji se rade kroz Srbiju i gore u Krajini u Republici Srpskoj, tako da nema tih velikih investicija, manjih investicija, nadam se da će biti u sljedećem periodu. Ono što hoću da kažem, a u vezi je sa vašim pitanjem, sve je to dobro ulagati infrastrukturu, popravljati stanje, znači imati riješenu vodu za dugo vremena, imati asfaltirane ulice, imati nove ivešnjake, urediti trg, napraviti spomenike, napraviti krovove na kućama, napraviti fasade, ali ono što je najveći problem su radna mjesta. To će biti posebno u budućnosti problem s obzirom da sistem elektroprivrede odlučio da izvrši redukciju radnih mjesta. Distribucije su već ove godine u tom programu po svoj prilici da će proizvođači biti do godine. Imaćemo manjak radnih mjesta i za ovaj broj stanovnika, koliko nas sad ima, nešto oko 8.500 u cijeloj opštini. Mi ćemo najviše raditi u sljedećem periodu. Da probamo dovesti bilo kog od investitora koji će moći otvoriti neki pogon ili neku proizvodnju da zaposlimo barem 100-150 ljudi. To bi bio veliki uspjeh. Kako namjeravate stvoriti ta nova radna mjesta? Na što ćete baciti akcenat? I koliko radnih mjesta planirate u naredne 4 godine? Pa, grubo je reći koliko mi planiramo. Lokalna uprava tu može da bude, znači, oni koji postiču, koji traže da postiču, znači puno nemamo šta da damo investitorima. Vi znate da je i državni pašnjaci prešli u nadležnost vlade. Na primjer, evo da kažem, ako nađemo investitora koji hoće da napravi 300 radnih mjesta i hoćemo da mu damo recimo lokaciju tamo na Pustom polju za Košte, o tome odlučuje vlada, ne odlučuje lokalna uprava i načelnik. Znači mora prethodno imovinske odnose preko vlade regulisati i onda tu nastaju problemi. Mi smo nekad zbog apstinencije vlade Republike Srpske, ta veća investicija koja je trebala da se desi, znači cementara, nije realizovana zato što je vlada trebala da izda garanciju, a vlada je to tada odbila. Eto tako, to je, ali imamo, znači ono što je, ja mislim, jedno 50% prevalilo svoju realnost. Znači, prošle godine sistem Bingo kupio bivšu fabriku dekorativnih tkanina koja je u dosta ruiniranom stanju. Oni su je očistili, tako malo sredili, mi smo pregovarali sa vlasnikom Bingo sistema, oni su mislili da prave market, kafeteriju i tako dalje. Ja sam jasnio da u Gacku svega toga dovoljno ima i da neće imati potrošače i onda se gospodin Drašković, znači, ušao u tu zajedničku priču sa Bingo sistemom jer je našao svoj interes i ove zime bi trebalo da ide u građevinski radovi, a na proljeće da se definiše program, proizvodni program, znači iz dijela koje on ima u Hercegovini i tu bi se mogli oko 120 do 150 ljudi u 2 smjene moglo zaposliti. Ako se to desi, a mi se nadamo da će se desiti, jer tu su riješeni svi imovinski odnosi, znači Bingo je potpuni vlasnik 1/1 iz zemljišta i toga objekta, samo se radi o tome da se ulože sredstva, da se građevinski ta objekat ovdje uredi. Čuli ste kad je bio zadnji put tu gospodin Drašković, da je njegov bord direktora i odlučio zajedno sa njim
da u istočnu Hercegovinu narednih 5 godina investira 150 milijuna evra. Njega puno zanima kontinentalni turizam i ti sadržaje, tu se poklopilo Gacko sa ovim dijelom do Tijatišta. Šta će od tog drugog dijela programa biti, ja nisam baš najsigurniji, ali prvi dio programa će ići. Evo da ima neke naznake, znači da je gospodin Drašković ozbiljan čovjek i da će ozbiljno ići u Gacko. Na ovom zadnjem sastanku obećao je kupiti ultrazvučni aparat do zdravlja i već je to riješio. Znači dao je ono što se kaže prvu ruku. Jedan duži period republička i lokalna vlast u Gacku su u raskoraku. Kako je bilo vama sa pozicije načelnika? Je li to otežavalo vaš rad? To što je lokalna vlast i republička nisu bile na istom. No dobro, nismo mi bili u raskoraku, nego naprosto vlada Republike Srpske protežira opštine gdje su na vlasti SNS ili neki od njihovih koalicijnih partnera. Znači, zaobilazi opštine gdje je na vlasti SDS, PDP ili naši koalicijni partneri, posebno se zaobilazi što se tiče programa. Od poznatog projekta, znači još sredstava Telekoma Gacko je bilo dobilo 1 milion maraka, odluku je bilo dobilo za izgradnju južne zaobilaznice. Eto i na raspisan konkurs i mi smo kao opština sve završili, imovinske odnose i građevinsku dozvolu. Izabrani izvođači nikad nisu došli da rade i da li su pare potrošene ranije na neke druge programe ili je to bilo to što vi pričate, mislim da je to drugo tačno, znači tu je gospodin Stanković i njegov firma bili najjeftiniji 920.000, ali nisu radili, nisu htjeli da rade. Eto, taj jedan program koji smo dobili iz sistema vlade, a u suštini od zajedničkih para. Kasnije, kao što znate, vlada je dijela sredstva iz dijela, znači što je Rusija kao naslednik Sovjetskog saveza bila dužna po kliničkom obračunu, čak ni iz tih sredstava opštine gdje je SDS na vlasti nisu dobile skoro ništa ili vrlo malo Gacko ništa, pa onda iz pomoći vlade Republike Srbije, znači koje su u 2 navrata dobila Republika Srpska i tu su programe dijeljeni otprilike prema načelnicima iz kojih političkih stranaka. Tu odluku mi nismo nikako mogli promijeniti, ja sam bio na tih 5-6 sastanaka kad se oko toga pričalo i odlučivalo, ali uvijek je bilo obećanja, ali konačne odluke su išle kao opštinama, te su načelnici iz SNSD-a. Gospodine Radmiloviću, a na šta ste vi konkretno stavljali akcenat u dugogodišnjem radu? Recimo, opština Gacko je jedna od rijetkih opština koja je u velikom procentu vodila računa o rješavanju statusa poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Pa dobro, u taj posao smo mi odmah išli 96. Znači prvi skoro. Mi više gradi Bijelja, ako se dobro sjećam. Mi smo ovdje imali, znači, dio naših porodica iz Gacka, poginuli invalide prve 3 kategorije, ali kod nas su došli, ako se sjećate, posle Dejtonskog mirovnog sporazuma iz Sarajeva, znači kad se raseli Srbi iz Sarajeva koji je pripao federaciji, značajan broj tih kategorija. Puno je sredstava uloženo, znači iz budžeta opštine, to je godišnje išle su milijonske cifre, onda se kasnije uključila i vlada Republike Srpske, ali moje lično zadovoljstvo je da smo znači stambeni dio tog programa riješili vrlo brzo što se tiče izbjeglica raseljenih lica i uradili smo 2 nova naselja, kao što znate, jedno istočno, jedno zapadno od Gacka i krenuli smo u proces zapošljavanja, znači članova porodica poginulih invalida prve 3 kategorije. Evo sa ovom godinom, kao što znate, iz te kategorije primili smo 11 lica u lokalnu upravu i ustanove. Rudnik i termoelektrana je primila samo 4. Cijeneći, znači, to stanje u okolnim opštinama, evo u istočnoj Hercegovini, Poderinju i cijeloj Republici Srpskoj, mi smo vjerovatno, ako ne prvo, a ono barem u 5 najboljih opština koje je to riješila, zato što su ti ljudi dali živote za Republiku Srpsku i da njih nije bilo, ne bi bilo Republike Srpske. Sad je lagano o tome pričati i ovi ljudi koji dolaze na republičku vlast i ostali, sve su manje utemeljenja u toj opštoj nacionalnoj borbi, ali takva je volja građana, pa su oni na vlasti, a nismo mi. Opštinskom rukovodstvu zamjeraju da nema skoro nikakve inicijative niti volje u saradnji sa preduzećem Rudnik i termoelektrana Gacko, da se zajedničkom saradnjom ljudi sa termoelektrane i opštine Gacko mnogo uraditi mnogo više za ovaj grad.
Koliko u tome ima? Pa to je jedna apsolutna istina. Znači, budžet opštine Gacko na godišnjem nivou, kad nema kreditno zaduženja, oko 9,5 miliona. Budžet termoelektrane prelazi 120 miliona. Znači, ako napravimo paralelu između hidroelektrane Trebišnjici, šta ta firma koja ima duplo manji prihodi, čak manje od duplo manje, koliko posla obavi u gradu Trebinju, znači evo rade, skoro su pri kraju olimpijskog bazena koji košta vjerovatno cijeli 15 miliona maraka. Ja sam tražio prije 3-4 godine kad su tu bili ministri, gospodin Đamilikić, kao direktor tadašnje elektroprivrede, da nam pomognu oko izgradnje sportske dvorane. Znači, nudio sam im pola, nisu ni razmotrili taj zahtjev. Znači, termoelektrana lagano mogla za građane opštine Gacko sportsku dvoranu u 3 miliona u 3 godine završiti sama. Dalje, znači, jedan veliki projekat koji još ide ispred rata, pa kasnije kanalizacija koju mi ne moramo riješiti bez rudnika i termoelektrane, jer ona projektno ide ka njihovim prečistačima. To sam puno puta pokušavao tu zajedničku stvar u Boru riješimo. Zadnji put kad je bio direktor gospodin Mučebabić, tada su oni vršili rekonstrukciju. Nismo imali nikakvog sluha od strane poslovodstva rudnika i termoelektrane da uđu u taj posao. Znači, to je velika investicija. Evo, zadnji moj pokušaj je bio prošle godine da izdvoje 100.000 maraka da završimo unutrašnjost hrama ovdje u Gacku i opština 100.000 nisu ni iskomentarisali, nisu ni odgovorili. Ne možete da pregovarate s ljudima koji neće da skoro da vi kažu ni dobar dan, a ne da vas pozovu na neki sastanak i da imaju neku inicijativu prema svome mjestu. Stvarno, bez imalo političke primisli ili bilo čega, s obzirom da je politička kampanja, mogu kazati da se to u zadnjih 5 godina rukovodstvo termoelektrane prema gradu i prema opštini, ne prema rukovodstvu, ponaša kao da su neka kineska kompanija, negatočka. Kako pronaći taj balans? Kako sve to ispraviti? Svima će nam biti bolje u Gacku ako sarađujemo. Gacko je naše, zajedničko. Pa to vodi svoj reper odnosa na nivou Republike Srpske. Znači, od kampanja, od izbora vlada, od te zavađenosti velikih stranaka na tome nivou i onda se to preko ljudi prelijeva i na lokalni nivo. Ja razumijem donekle i ove ljude na termoelektrani. Znači, pretpostavljam da bi vrlo brzo bili smijenjeni da uđu neki zajednički aranžman ovdje da rade u Gacku. U toj stranci koja se zove Savez nezavisnih socijaldemokrata ipak gospodin Dodik dominantno odlučuje i ono što on odluči, onda je to tako, ide se na izvršenje. Kod nas je potpuno drugačije, mi smo demokratska stranka. Znači, svih 20 godina koliko sam načelnik u opštini Gacko nisam ni 3 puta dobio neko naređenje od dijela rukovodstva Srpske demokratske stranke koji su bili na vlasti, jer kao što znate, predsjednik Republike je bio gospodin Šarović, pa je bio kasnije gospodin Čavić. U 2 vlade imali smo svoje ministre, znači u vladi Ivanića i vladi Mikerevića, pa smo kasnije imali jedan kratki period i predsjednika vlade gospodina Bukelovića. Znači, mi smo demokratska stranka, ljudi kad dobiju izbore rade, neke male konsultacije smo imali, ali potpuno samostalni da odlučimo. Problemi u Gacku brojni. Preduzeća pojedina nalaze se u teškom položaju, prvenstveno mislim na vodovod i Komus. Šta uraditi da se u ovim preduzećima riješi situacija i da oni krenu konačno? Dobro, mi smo ove godine već izvršili stabilizaciju jednog i drugog preduzeća. Tu su bile 2 vrste problema. Znači, gledajući da zadržimo što veći broj ljudi i u ta 2 preduzeća, kao inače ustanove i lokalnu upravu, primili smo malo više ljudi nego što je trebalo, pa je nivo bruto plata porastao na nivou koji nije mogao više da se servira iz ukupnog prihoda te 2 firme. Kao što znate, i u jednoj i drugoj smo proveli javni konkurs, utvrdili, znači, jedan dio otpremnina i taj dio riješili i još će se vjerovatno jedan krug morati raditi, ali ono što je mnogo važnije od toga je da se identifikuju i naplaćuju svi prihodi koja ta 2 preduzeća imaju od građana. To je, znači, u jednom i drugom preduzeću nešto smo bolje pomake napravili u vodovod, ali u Komusu se rade na tom planu. Znači, dosta je ljudi ili domaćinstava ili nisu plaćali ili su bili oslobođeni ili nisu bili tuženi ako ne plaćaju, tako da je bio nizak stepen naplate. To se sad prilično povećava, jer kao što znate, bili smo došli do toga da budžet opštine mora davati grantove da bi funkcionisalo ili podizati nivo svih tih drugih usluga koje mogu biti
iz budžeta opštine, ali na dobrom smo putu da to dovedemo na nivo koji može da se sam, znači, reprodukuje, da ne bi bilo velikih plaćanja. Ono što je, znači, primjećeno evo cijelo ljeto, zgodno je to sad kažem, Rudnik termoelektrane neće da plaća svoje fakture ni prema vodovodu, ni prema Komusu. Što se tiče opštine budžeta, znači već su dostigli dug preko 1.500.000, već 3 mjeseca uopšte ne plaćaju rentu. Znači izvršili su opštu blokadu ustanova i opštine Gacko, tako da evo ovih dana smo ostali bez bilo kakvih plaćanja, ne samo ovih dana, nego zadnja 2 mjeseca. Znači, da jesu dali barem dio rente, studenti bi dobili 2 stipendije, poljoprivrednici njih 200 familija dobili bi još po jedan posticaj, bio planiran da se isplati u septembru. Čas smo htjeli i za sljedećih 300 domaćinstava sela koji imaju manji broj stoke, pa nisu u skladu sa odlukom, nisu u programu. Znači, posticaja htjeli smo im dati po jedan paušal iznos 300 maraka po domaćinstvu. Ono što je dobro, oni će se strpiti, to će sve u decembru biti isplaćeno, ali ono što treba kazati da smo dio kapitalne ulaganja koje imamo na sportskoj dvorani, u planu i ne u planu, nego smo imali ugovor za asfaltiranje Gračanice i dijela Dražljeva, imali smo znači sklopljen ugovor iz asfaltiranja dijela koji je osnovni asfaltiran Novi Dulića, znači izvođač koji proizvodi i ugrađuje asfalt, firma iz Mostara, njima smo dužni oko 120.000 maraka i nisu htjeli da rade dok im to ne platimo. Znači da je termoelektrana prije 2 mjeseca uplatila dio rente koji je, sad bi bili ti poslovi završeni. Nije uplatila, pa nisu završeni i bit će onda kad uplati. Da se zna, mi smo u skladu sa zakonom tražili od Ministarstva financija i od Poreske uprave da izvrši pregled, izvrši blokadu, zaračuna zatezne kamate, nisu odgovorili ništa, a usmeno su rekli da ne smije šefova. Pošto ovih dana ovdje su išle blokade ka ovim ustanovama našim i ka znači opštine Gacko za taj neki dio poreza i doprinosa koji nismo platili, eto, to je čisto odnos, znači kako se vlada Republike Srpske ponaša. Za velike pare nisu blokirali termoelektranu, a za po 10-15.000 koji imaju dužne ustanove za poreze od prethodnih plata izvršili su blokadu. I u više navrata iz skupštinskih klupa čulo se inicijativa da se radnicima vodovoda i Komusa obezbijede neki poslovi. Koliko je to realno i moguće da oni ostvaruju svoj neki samostalni prihod? Dobro, da li se može otvoriti? Što se tiče vodovoda, sad nismo imali znači nekih velikih poslova, s obzirom da smo izmijenili i regulisali ovaj dio vodovodne mreže u gradu. Bliži posao koji će vodovod raditi, a to će biti na proljeće, jest izgradnja kanalizacije u Muljima. Do Aptovca to će biti jedan značajniji projekat gdje će moći zaraditi jedan broj novaca da imaju i za bruto plate, a što se tiče Komusa, oni imaju zajedničku komunalnu potrošnju, znači uređenje grada i uređenje dijela Aptovca van onoga što je osnovno zanimanje, znači odnos veća, i to smo već popeli na blizu 400.000 maraka, tako da oni istoga imaju svoje programe. 2 velika projekta, vodosnabdijevanje i sportska dvorana. Dokle se stiglo? Da, što se tiče znači, velikog posla koji košta 4.700.000, znači to je Pridvorica Vratko, 11,5 km sa 2 pumpna postrojenja, sa izgradnjom električne mreže, objektivno završeno oko 70%, građevinski, financijski nešto manje, znači plaćeno izvođačima zaključno sa proljetos 2,5 miliona. Tu su sredstva koja trebaju u skladu sa tim programom da Evropska unija izdvoje oko 1 milion maraka, znači zbog korone nisu izdvojene, evo trebalo bi do kraja godine, i u budžetu opštine oko 1 milion. Znači u ovom kreditnom zaduženju koje je prošlo oko 100.000, prošlo je, tu smo sklopili znači 90% investicijni program i postoje sredstva. Ovaj generalni izvođač, to je Buk iz Bijeljine, ljetos je odrađeno možda 400-500.000. Zbog korone, a pomalo i zbog politike i izborne kampanje, to su malo provukli, ali mi u dogovoru sa njima nadamo maj i juni da će cijeli projekat biti završen. Znači, zato što imamo obezbeđena sredstva, zato ja kažem. Što se tiče sportske dvorane, znači kupa posao košta nepuna 3 miliona, a dosta građevinski odrađeno
nepuna 2 miliona, plaća samo 1 milion. Znači, čekali smo ova sredstva sa termoelektrane, da im platimo ovih 400-500 hiljada što je bilo planirano u budžetu za ovu godinu, da je to bilo, onda bi sad imali i krovi bočne strane završene, a vjerovatno i parket je trebao da ide u septembru, bio je ugovor sa dobavljačima za taj dijelo posla, ali firma koja to radi nema svoj unutrašnji kapacitet financijski da nas kreditira sa više od 1 milion maraka. Tako da su ovih dana radovi prilično stali, čeka se znači završetak izbora i kad termoelektrana plati barem jednu ratu, mi ćemo platiti po situacijama i odmah će ići izgradnja krova. Budućnost jednog grada, omladina. Kako zadržati omladinu u Gacku? Samo sa budućim radnim mjestima. Znači, termoelektrana sada ako ima nepuno 2000 zaposlenih, ona će imati nešto oko 1400. Ove ustanove i ovo sve po Gacku što imamo 2 škole, dom zdravlja, znači nekolike građevinske firme, imamo trgovinu u privatnom sektoru, imamo ugostiteljstvo u privatnom sektoru. Sve je to napunjeno, to je sve dostiglo svoje limite, tu nema nikakvo dalje zapošljavanje, osim ovo zapošljavanje koje se dešava kad neko ode u penziju, pa mjesto njega, znači nova radna mjesta. Kao što znate, mi smo ove godine za ovu izbornu kampanju postavili za nosioca liste gospodina Vukutu Govedaricu, koji se svih ovih prošlih godina, znači od 2006. kad se politički ušao u politiku kao narodni poslanik, ko se bavio više u Srpskoj demokratskoj stranci. Znači vrho stranke, republičkim izborima, poslaničkim kampanjama, bio je kandidat za predsjednika Republike. Znači čovjek je stekao ogromno iskustvo, ima puno poznanstava, a to su prvi preduslovi da sa nekim razgovarate, prvo ga morate poznavati. On će, zdravo se bilo, biti predsjednik Skupštine u budućem mandatu i sam njegov posao zajedno sa mnom, naravno, i sa kabinetom načelnika bit će da obilazimo moguće investitore, da probamo dovesti investitore i da zaposlimo barem 300-400 ljudi za 4 godine. Radnici Doma zdravlja ovih dana zaista ulažu van ljudske napore da epidemiološku situaciju u Gacku održe pod kontrolom. U kakvom stanju je ova zdravstvena ustanova? Pa dobro, mi što smo mogli, mi smo za te ljude koji stvarno jesu žrtvovani. Znači, prva rizična lokacija da dobite uopšte taj virus je Dom zdravlja, jer tamo dolaze ljudi koji već imaju, tamo se pregledaju. Mi smo im ljetos dali po 500 maraka, eto kao neku simboličnu nadoknadu, mislimo i decembru da je dao 500 maraka iz budžeta opštine i neki je Bog na pomoć ko svima nama u koroni, meni se čini Svjetska zdravstvena organizacija, ne znam puno, ali stvarno jesu podnijeli veliku žrtvu i što možemo kazati, ljudsko hvala. Imamo 2 velika bisera, Košut u Klinje. Razvoj turizma, doće i neka ljepša vremena, neće biti priče o koroni i svemu tome, moramo misliti i na to kako možemo turistički poboljšati potencijale Gacka. A tu ja vidim buduću perspektivu, stvarno gospodin Drašković u razgovorima o svim projektima i programima najviše priča o kontinentalnom turizmu. I o Zelengori, i o Lebršniku, i o Tjentištu. Znači, zadnjem razgovoru ja sam mu predlagao, savjetovao ili tražio da kupi onaj hotel na Čemernu, koji je davno počet, to bi mogla da bude baza. Imamo repernu opštinu, znači u Crnoj Gori Plužine, koje su pretprošle godine, ako se dobro zapamti, imali 75 noćenja. Mi nismo ni blizu toga. Znači, može se u tome ulagati, ali potrebna su ulaganja. Znači, gledajte, ovaj put preko Zelengore što ide Gacko-Kalnovi, koje je u kategoriji regionalnog puteva. Davno sam ja pisao vladi, tražio da idemo sa zajednički da napravimo neki asfaltni put, recimo širine 4. Nema bez infrastrukture, nema ulaganja. To je buduća perspektiva, znači ako se to desi, onda bi mogao Gacko naći svoje mjesto, jer smo u centru svega toga i mislim da će se korak po korak, mislim da čak Drašković i vodi pregovore oko hotela Klinje. Što se tiče Košute, znači ona je privatizovana na već 3. put, ajde radi u ljetnim mjesecima, u zimski ne rade i ona nije baš nešto bitno za razvoj turizma, ali ova sjeverna destinacija jeste, znači Čemerno, Klinje.
komitenti iste. Tu se može uvezati dosta toga. Evo, ostao je još 1 minut vremena. Vaša poruka biračima kada je u pitanju nedjelja. Evo, nisam stigao, znači... Ako je još ostalo eventualno nešto važno da kažete, recite. Htio sam reći da smo kao odgovorni ljudi već ovog ljeta, znači, na Skupštini još usvojili trogodišnji kapitalni plan, gdje smo, znači, definisali 6-7 miliona razvoja infrastrukture u selu i gradu. Znači, mislimo u sljedeće 4 godine da sve završimo što je potrebno u ovom gradu, osim kanalizacije. To će se ostati za ta druga buduća vremena, ali to bi dobro bilo ako završimo ovih dana u izgradnju ulica Alekse Jakšića. Bilo je pripremljeno 5 javnih konkursa za izgradnju 4 ulice, uključujući ovdje i trg, ali zbog ove apstinencije, znači na prvi javni konkurs, što se tiče kreditnog zaduženja od 3 miliona 150, dobili smo banku na 1.150.000, sad smo zanovili ponovo konkurs u 2 lota, da i za ostali sadržaj dobijemo banke. Taj javni konkurs izlazi 10. decembra, mislim da ćemo imati, naravno da ćemo imati banke malo nešto krajem godine, te se javljaju na konkurse, a početkom godine se javljaju. Pošto smo mi, imali do sada ova 2 kredita i uredno servisirali svoje kreditne obaveze, znači nema nikakvog razloga da ne dobijemo, iako rudnik termoelektrana bude stabilno radila i bude uplaćivala koncesijnu naknadu, znači mi ćemo za 4 godine uložiti blizu 10 miliona maraka u kapitalna ulaganja, u infrastrukturu moguću završiti. Mi imamo namjeru završiti sve seoske puteve gdje naši ljudi žive, znači da imaju kvalitetan asfaltni put, to je ogromna razlika, imati makadamski put, imati asfaltni put. Mi puno smo para trošili na rekonstrukciju i održavanje makadamskih puteva, pane jedna velika kiša i poništi nas skoro sve što smo radili. Ulaganje u asfaltne puteve na selima je vrlo pametno ulaganje, jer onda riješimo za sljedećih 20 godina da ne moramo dolaziti u sela, da grad sredimo, znači uključujući i centar grada, i da za neki budući sljedeći period nekome drugome ostavimo samo vodovod i kanalizaciju. Onda se fokusirati na radna mjesta, to je glavni zadatak buduće općinske administracije, budućeg načelnika opštine i skupštine. Evo, polučasovni termin predviđen za vaše gostovanje istekao. Bila je ovo još jedna u nizu emisija Izbori 2020. godine, a naš gost je bio kandidat za načelnika ispred Srpske demokratske stranke, gospodin Milan Radmilović. Hvala vam što ste bili gost Radio Gacka. Hvala i vama, hvala slušalcima.